mia fonu to ma ufa nyame e mia twa dade to do la ogbobe Amesiame na se ya Amesiame na cho adeleme alebe bagado agbe ndene to do la vevio kle nukpolo kata to Ewenyigba nukpomo ya vala ji nyagbedo do ra be ma una fe ba nya yo ikamia sa mia cho kata de do na me Mado agbede ne Mennonite Church of Ghana fomi okata le Ghana akpasi akpa Christo ha fomi okata ikana le Ghana akpasi akpa mado agbe ndene Amesiame mala nu fomi fila cho dalive ngusata ko pa ikanye miape nu toga de kame tanya ikanti mala nu fon la gbiya yenye Amesiame ton hiã le Agbeme Agbeme mile Amesiame ton hiã nkata Amesiame ton hiã la do ye kpono vi obe ye mejo akpono vi obe ye tomalamo kaka te fa ike dogo gbona agbere kala agbona akpoga de jesibe ne no vi ma malamo la amama nyonyoga lo male yiganyu susumata Amesiame ton hiã le Agbeye mala kama ti wa ma gagblo akpere nchi Demi ma wode de chome gba amaye to e majawa amaye malamu wala susura ka varota amaye kesi no toyo amaye hia toye amaye la mako amaye mabi amaye madete parakota nya dole mowa ama onye wona do ike yieji le miape moji na be wuti fafa ma vana dilada jivi ayonye ma de kala ngona de kata akpobe kele ngona de noviela achoye ke ko na ka malasiola awe ba chire balo novi pre novi dome ma novi ma iti gana novi enti oga ka jila de ponu wona na ba novi are ba doji kude novi enti ta agba nya ikati me de mia fonu tria anya nya jojo ika jole bibla me e ma khlan nu ma khlan bibla la e gomade de kele ma twenemi mos vonu drola o fa gban etama we de ke vonu drola o ta we de ke emi kle chokwiku igba nto va sede we valia ala gbogblombe Jefta Gilead tola anya nguchu kala to ade ke gbolovie wonye Gilead ye ji Jefta Gilead sro ji vio ne si sro fa vio shila onya Jefta gblo ne bana wa manyi dome le mia fofo feme o ala bana nyonu bubu vi nenye tete Jefta sile novia onu yi dano top nyigba ji yakama ova kpe tade Jefta ngu ode ava bli asi atepa didi vela amonito va wo ava kple Israel asi amon vio ho avade Israel ngula la Gilead mechichiwo yibe yewa kplo Jefta cho tob nyigba ji ve o gblona Jefta bana va na nyemia va avafia nemia wo ava kple amon vio tete Jefta domuna Gilead amechichiwo bana manye miawe lefum mie nyam cho fofonya feme oa azo esi mie do khamela mie va gbonye Gilead me chichiwo gblone bana Jefta bana esiata pe mie va gbodo be na yiklemi na miawo ava kple amon viwo na trozu tato de Gilead to katanu Jefta glona Gilead amechichio bana na makplomi na miekplom meyida wo ava kple amon viwo Yehowa cho de asinam la akama manye miape tato Gilead amechichio glona Jefta bana Yehowa anya dasifole mia dome mawo aba alesi mi glola koku no binyo nu ka glo bibla lo Jefta anya
vina Gilead no Israel emaime Bibla be aika Yefta fofola be wazie viade yo va ijile beji e o cover pe kake ko va pola ba de nyon bubu e wo jivio o ba kesno no Gilead si kenye Yefta fofo aika o chichim no ba subo awi ta over de lema be yela mani o fofo vio ta gbolo vio nya ta de mo jila ta da penti no afi jio ta ba ya gbolo ta onye ta aika Yefta jola ma vai dasre do kriti ya asro na ne yo na ma di ma don so ba lekeke fu pepe lekeke fu de na mi olala lekeke bubu amareka mali o daslenti ola jagbagba na le na wo bibla baika wo nya Yefta aba do kakplamo ye kenya na tanwa asro nu e kenya hawe ka ba apava tu Gilead machichio yo fe Yefta ha nkobo pade adadam ta yo ado ame yo yi ye Yefta groba amanye mi we lafuma mi lafumvo fifie mi do kakama ye mi va gbonye yo brembo yo de kukune na ba wa pala na yoko na yo duji kwa wana wano yonu ye Yefta glo na oba ye na ne ba wa pala no ye duji vola ye ganyo fa tato ako ekpe ya khotulo gbalaba su jogwechi pazo nuka gbulo mala nami nyama do mi de le me poba me la melo gake gana me chichi oyi gama ma fi de vio no vie nyamu o mo la duoma o la duoma kaka o mo ponya de ka gbulo na mi nyama chichi eye anula ji la duma nyo le yi ma nyo mi agbule ba nyo ma nyo mi twe dala tepo a mi ka on ma na mi no vio a o zikpi onya Yefta vo vivi o va doji vo ba le di to ko ni ma gbolo na o toro la de ma kanal Ewenyigba TV pon la ndokuchi ye bede nyanwi ba Amesiame to hie amama ike pon na la be ye to mejo ma le de kamore achola won to la fozo ga yigbo amama ike na bube ye ma la fomia mo ma la duo mo ma la holo mo ma ato pa de kamenyore gbe ma gbere ye gbo yi gana la mi na mia khomie no Amesiame na khono vie dema me kada kasino to de ka lo vivi la bede ka fana nu jola po bede yento ya ba do canopy yento ya ba high ya ba khozikpi ya ba do atutu jiba ma na ba nojo amada ike na buba gamala su na canopy mo khoge ye le zikpi ro ge le jitutu ga haju na ba nonyo aba yo fa ma gavado minamia kwa Amesiame soswe minamia kpoguma Amesiame fa jijama de fito mi apa ma chichio Yefta agbogbo na wa ma chichio bede mile mi zinkpi wotunu nuvo fifi mi va dogola gbonye nyamanya mo ka amachichi mo do yo Gilead machichi o nyamanya mo ka odo nyamanya mo ka odo afi Yefta gbo no via mo ikana nyere o mo la duoma wa bala amada ikakpom na legbebe ye ko atanwe a o mate o kata ogodo egbe to ko wa chotola won se medegbo ejo makare jino ndokuchi yebe nyeba le Ewenyigba TV poma osofo agbeko ikanya Mennonite hamie for general secretary enyela nu fom now ba kwa Amesiame nya fa ha ma ha le Christopher mi o ma le na mi kala gbedo ko ma de mi osofo mi ton kwa ma do amama wala toke wa ma amade no amama la toke de ye ba kplo ko ma amama la toke de ye ba tutu zikpi ojia nkata mi ma kwa Amesiame nyama do ida ne ba mo ne ba wa do o tere mi ti yo adogbe na mi kra mi manana mo ala be mala toke nu kanya toke la nti o ko mi dadu be mi akwa Amesiame ba Amesiame na virgin jama ne mi gada duo ma de na mo do fomo yo ma mi chola mi cho trust boss bo fomo me Kristo de mi agbere mi pona fomo mo be wo la mi e ma lo mi cho ma asasene mi kra mi ayo mi no vio ikamonya Kristo to ya webe ma ufa nya kakabala sasem kaka ya oma ai ko la hanu nya hanu mu no tota ma cho de kala manel ai ko la wi nom ta ma cho de kala manel ai ko la hasi o ma ta ma cho de kala manel kaka nya nyi be wo de ma cho le manel yi na bo potolo kaka de be hede ntila gbara ka atrojima la Kristo fan koma no ka di magbono ndokuchu yo mi na mi akwa Amesiame na makwamie demola leke awo atanabe amie natro ebe mi de ikebe kata
Nenya de bepanyala. Amesiame ke khwesela akpoji matotro. Na makwa amesiame demo de ataterentia. Na la minguole ataterentia. Nenya ba la dadamde aterentia. Nyagbedo na me. Bla nyanu khwama nyana. Ewenyigba TV pola ndokutu ya nyebere. Jagbagba. Na kwa amesiame demo. Na miava machichio. Alanya Kristo mafuma machichio. Ananya foma machichi o amachichi de sia de kala nyagba sendo kuji ekola nyanyeba mawudo ko dade be na kwamasiame de manya na mola won togbo na fotoga amai dogola mama ikana bubo mala de kam ogbobere never no aba khona yo ala ba va le yo ma un never no ba so ikana se Joseph Frank Agbekogbola na twa de dona ma ifa mo no na subo kulo shalom peace.